Hayi kuhle ngosikazi. Uyabona nxa usizwa vele ukuthi kuyachisa hlala phansi. Okay. Wona likhiwa lama mfuna umuntu ozakuphambanisa mina. Right. Yeah. And enye into wantu ubone lapha ngicela ukuthi understand the situation lapha. Ungabona ngupha kulela maqebele ngwani impolokoqo. Lapha na ibeginning lana yakhe foundation. Angazi kumbe ngcenye yona ukhuliswe njenge angazi ukhuliswe njani. Leli sidla amaqebele ngwani. Ya upholokoqo yijayela. Amaqebele ngwani. Abaqala kale yawadla kula problem. Ulawo ezibhakela ke la. Awezibhakela ngiwazi. Akwazi kwapheka kodwa kuwadla ngiyakwazi. Azibhakela abedindimino ke. Zakuchaya wona. Hayi mina ngikwazi lawana uthi awala. Emaceleni. Awemaceleni. Manje yabona emaceleni alubusu uthatha ufake ilokuzeni imajarini. Hayi sesidlo umpholokoqo sufaka isoup. Yeah. Ugogwaba emphekela njalo. Ufaka isoup. Ufaka isoup. Uyazi ukuthi mina vele ngamphupha. Last ngamphupha ukuthi ngizathatha umuntu omangalisa yani. Okay. Athi abantu ivini omakhelwane kwaba basangikhulumisa. Kuthiwa uthethe ikhiwa. Mina ngivala la. Alright. Mina nendlala. Ubani? Mina nendlala mina. Uyabona? So kulo mna wami ke ukuthi ule attitude lamamuthi. Kanti ungabi le ndaba la. Ngawo le problem. Ngizwe futhi izothiwa bese liba ngisepha. Utheni ukube sefuna isepha kuwe? Wathini wena? Sithulele mina bengisaba. Hayi, wanisebejale kho kathi ngihlezi isikhathi eside ngela mfazi. Alright. Sefuna ukusebenza khona. Hayi. Sefuna ukusebenza ngokana vele ngakuthandi. Hayi sezakutshela khathesi ngiyabonga sho. We report everything kimi. Udla sokulungile futhi. So right. Sikade lokwatsha. Akawa. Ubani? Ilanga lisachisa uzawathi ngelanga lisachisa. Futhi impahla lezi asozizwatshe lezi. Ilanga liyachisa kungenelana ngapha ukuthi ngikona yena kathi ilanga malichisa kwebe kwenze njani awatha kwenza uhlala phansi mina wami ukuhlala phansi ahlala phansi kodwa impahla lezi zimele ziwatshe futhi phela okunye nqazi uthinga sumemeza so hantu omakhelwane bekhangela futhi bangayizwisisiyo mina ukuthi from day 1 uyamdefend umuntu lo usiphathele izinzito lapho ubona ukuthi ngoba umama lo baba basekho suyenza umathanda lapha so ngiphathele izinto uphathele into yakho le mina into engayizisi angivela ngifuni lokho impahla lezi zimele ziwatshe kade yaphathi uyabona icondition yakhe amonti kalani ukuthi mina ngiyibona icondition kuyakwanisa ukwatsha amonti kala meleleni emzimbeni wakho wathi abuya lapha ekhaya ulanda ukuzongiwatshela uzosiwatshela since mina mlethu unkosikazi wami ule attitude ngiyakubona mina so ansoze ngiyekela uba le attitude impahla lezi lokho ezihlezi lapha sukele ekuseni mina ngibhizi ngale ngiyapheka linalihlezi la ulizihlalele kwamba lento yakho yona le khona phambi kumbe liyenzani kasume phela epheka umba yenza kokuwatsha lathi simna ngenze konke yini ukuwatshilanga lisachisa imente kayekele ngoba lisachisa kungenela ngaphi lokuwatsha lokho kangenela phana ewatsha kungenela ngaphi uthi ilanga liyachisa mina ngale ngiyapheka alichisi ilanga ngipheka alichisi so na ubona ukwenzakalani kuyini okwenzakala futhi mina ngikubona okwenzakala ukuthi uzihlalele mina ngibhizi ngiyapheka ngithi umbona njani nxa umkhangela awumboni kana melanin imelanin futhi kuyinkonkosi ukhuluma ngakho yomabala wona lalo wena umbona ukuthi isimo saka sivuma umuntu amelangeni lapha ilanga lichisa isimo sani imelanin ukuthi gala ilokuzeni black skin le black le cover iskin ukuthi akhona akwanisa ukumelana lelanga njengabanye abantu awukuboni khona lokho wena buthi engakubona mina ngithi ukuthi awuboni ukuthi gala black skin yini ekwanisa ukuthi obuye lento yakho emuzini kababa lo mama ngoba basekho wena usenza umadelelo usudonsana lento yakho lezohlala lapha phansi kithi mina into engiyibonayo kade sinto engikhangele ngibona so wena ubiza isithandwa sami esenhliziyo yami ubiza umuntu wami wena ngelokuzeni ngento ichoice yami ibiza ngento wena into yona leyenza ukuthi wena ungayiyenda lapha ekhaya ulinde khona ukuthi ngingathathi mina ngokuthi wena thwa uthinto khona okwenza ukubona ku right ukuthi ubiza omunye umuntu ngento ngichazisela ke ukuthi uhamba njani ngitshela ukuthi uhamba njani umuntu ongakwanisa ukuma lapha amelangeni awathi ngichazisela ukuthi uhamba njani wena usibona ukuthi isimo sakasivuma ukuthi amelangeni wena umbone normal njengawe wabuya lapha ezoyenda lalela ngutshela lapha uzowatsha kabuye ezowatsha lapha noma kuchiza noma kunjani umele zawatsha apheke kahle but isimo sakhe mina wami uyazi ukuthi angifuni ukugcina ngizonda mina isimo sakhe sivuma ukuthi amelangeni awubona ukuthi ikin sakhe sivuma ngichiswa lilanga
abona ilanga liyama-affect even emehlweni even kwi-skin sakhe ngala melanin ngoba i-melanin i-black skin lenza ukuthi engathi ngelanga wangazwisisi kade wena and into yona leyenza ukuthi agcine sedevelopha i-skin cancer ngokuthi uma kakhulu elanga imtshiswa lilanga uyadinga uthando la ukuthi uma accepte njengoba mina ngame i-choice yami le anti so nxa kuyi-choice yami kumele ukuthi uma accepte lawo njengomna wami asoze ukuthi wena umuntu engimthandileyo usuqalisa ukuthi hey uyathatha into yakho ungabiza omunye umuntu ngento uyadeserve uthando lawo uma babiza ngento usebona ngathi bayenyanya emhlabeni i-choice yami ngiyamthanda ukuthi abe unkosikazi wamanzali labantwana lihlale layo ngicela ukuthi ube nosizi uzwela abanye abantu emhlabeni umuntu njengathi just kuphela iskin sakhe zange sibe mnyama njengesakho yazwisisa ngiyazwisisa ngicela ukuthi sandla sami ungakhala please take it easy ngicela ukuthi ungakhali ngicela ukuthi khona okwenza ungakwenzi ngaleyo ndlela ube khala izinyembezi ethi umna wakho ngathi uyanginyanya ngathi kamfunda apha ekhaya ube ngikhalela khona ngicela ukuthi umphathe njengomuntu ngiyamthanda ngimchuzile lami ngifuna abe unkosikazi wami yazwisisa into engitshoyo ngiyayizwa bhuti yes so angifuni kokani ukuthi kube ngama problems ukuthi always anti umuntu uyezwa nkosikazi Yes. ngicela ukuthi umamukele la ngamnikwa isipho lami ngakutshela kudala ngathi mina wami ngihlala mphupha ngithethe ikhiwa ngihlala ngithethe umuntu imphupha ngathi ngithethe ikhiwa mphupha ngathi ngithethe ikhiwa amangama ngapi uyabona ngiyakubona leyo indaba uyithi kodwa uzubhoda uthi goli uye ngaphi usiphathele into le mina vele yinto khonokho manje withdraw amagaba amazona lawo okhuluma asonto ngumuntu uyezwa unjengawe just phela iskin sakhe sashoda nje ukuthi abe le that layer yomuntu omnyama uyazwisisa kodwa ngumuntu equal and ba-affectwa lilanga anti yikho ungabona ukuthi ngawatsha uyaphumula emthunzini uyabe senzela ukuthi ilanga liyama-affecta agcine sedevelopha i-skin cancer empilweni yakhe so asibayamukele njengabantu mamukele emphakathini labo bayafila ukuthi bayamukeleke njengabantu ngabantu esiphila labo and labantu laba bazalwa ngabantu njengathi efamily nxa ukhona umuntu umhlobo njalo efamily yakho mboka kwazalwa uyofe uzaphinda azalwe futhi noma ngabazulu ngoba abantwana babazulu ngabantu esiphila laba sibayamukele njengabanye abantu hayi bengakwazi futhi senzwisisa ngihamba emphakuleli ukudla akhona ukuthi uyisingela lingabi khululeke sithando sami uzwile Ngiyabonga ngicela ukuthi ungacabangi nzima Ngiyabonga. sengimkhuzile lo Ngiyabonga.